division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngai thlang Kumin-ah ruahtui tlak mumal lo avang le Tuikum lui pam na harsatna aom zeuh zeuh avangin Serchhip mipui ten tui harsatna an tok mek PH department a thok tu te hne na changa thu kan don danin Serchhip khawpui chom na ata na PH department in Tuikum lui an lak ba ka hian sai lam ramachangin tui rom lui chu gravity mangala kani a hei hian chhia tlang new Serchhip forest tlang le DC tlang a tuizem lian te a chom tel thina heng ba katan hian Tuikum lui hi pang chhuanin harsatna lutuk a thlengai lova amai ro chu kumin hian Tuikum tuilak na pipe le khol chhia om zeuh zeuh ba ka thala na tawanga ruahtui tlak mai lo boka wangin tui rum luya tui hi lak tur om mumal to lova hei wang hian Serchhip khawpui chuan tui harsatna atok meka tuna hian veng sang sang te ta na ni tin a in dota tui sem dan an ruang man ang point tui hi sem thei ani tori lavani PH department ho tu te chuan Tuikum luya tui pam chhuana hian darkar khata liter sing riat sang ni pam thei ani ti soin darkar tinin chiatlang lama liter sing khat sanga new Serchhip pasem tura liter sing ruk le IOC booster pump kaltlang pek ngai liter sing ruk sanga atanga sing sari vel a tul thu soin mipui kan tam to sia wangin hei hian min zo to lo ti an soya tuna hian Tuikum luya ero chuan tui pam tur hi atam thunga wangin darkar khata 2 liters nuai ni borewell pam theina turin khol pipeline tui ti thiang hlemna le power supply te an mamo thuan soya hetiang hi kan nei theini chuan tui harsatna kan to thin chu sut kiam thei ani thuan soibok thudon danin PH department hian tuna hian Tuikum tui pam na hmuna hun ba ka hian khotetlanga control room le booster pump pa teni khata darkar somni pali duty in siamin nan thoka hei hi le SDO te chuan vil rengin mipui hne na tui sem hmor bok na veng sang sanga chhun zan zomin tui sem na hi han thok meka amai ro chu mamo khop tui pam chhuwa reng thei ani lo wang hian harsatna hi a thleng meka Vawiin in rin ni hian ninga ni a tui dong tu then khat te chuan an la dong thei ri lova hei wang hian mipui te chu a thei anga tui ren chem turin an ngen bokani National Highway number 54 in Serchhip khawpui helna turah cheng vai bel chasom panga sengin Darnam korka na tur leido na chu thawh mek ani a he na thawh mek hi Vawiin khan Serchhip thuthar thedar tu then khat tele Serchhip Sub-Hqrs YMA Vigilance Monitoring Committee te chuan an tlo NHIDCL Nwaya Crime Infraction Private Limited ten Serchhip khawpui helna tur National Highway number 54 siam nan thawh mek hi ki kon atanga in tranin sailiam kon a chhuak dona sailiam kon na aron chhuak ma hian se sa lui le Darnam luin fin na bula korka na turin meter za som nga thui leido ani dona he leido turatan hian kumkalta December thla tangkhan na tho tran ni in leido chhunga na tho na tur hian lui kora tui luana meter za som lia thui hiung pai phumin hei hi zo felani hnuwa tu na hian a phum na tho me kani he leido na vil tu engineer te chuan helai hmuna hiung pai phum ani chan chu lein ngana tur structure an siam te tui lianin alak lo na tur ani ti an soya hiung pipe te chu foundation uluk tak siam ani hnuwa PCC manga charbe vek an ni thu soin hiung pipe hi tlarnga phum ni na vain hiung pipe zan hi somriat an hmang ti an soyani engineer te chuan hiung pipe te chu man reng tur ani don lo ti soin leido an pe fel huna chuan an lak son le vek tur thu an soya hiung pipe in kara hian leichhun kha ni in leivung cubic meter sang lia tanga sanga z chhun ani dona zona changin company engineer te chuan leivung tam tak chhungma se hiung pipe phum te chuan an dol zo ngei don ni an soyani Serchhip Sub-Hqrs YMA Vigilance Monitoring Committee te zona changin company ho tu te chuan furwa tuit lak zo hun kumin September thla emo October thla emo chuan leido na tak tak an tran the anin be sei ti soin kumni chungin do zo man anin be sei ti an soya leihi concrete RCC do turnin arch bridge lei hnuai lam kwal chi anga do ani don ti an soya an na tho to chin chu tha thokata an ngai thu YMA shwai tu te chuan an soi bokani National Highway number 54 Serchhip bypass road ta he leido tur hi Mizorama leisei ber te zinga tel tura ngai ani a meter za somnga thui ni tura ruwa manin kor chhuat atanga te a le sang ber tur te zinga mi ani bokani leido tur he meter som ni azau tur ni in asir ton tona meters khat point nga azau mishing kalna tur a om don bokani
Darkar somni palikal ta chhungin Serchhip District-ah Vawk ASF len na hmuna Vawk thi pariat lai lein Serchhip District-ah ASF wanga Vawk thi chu somsari pariat atling to ani HNVT Department Chinchian atanga halandanin Darkar somni palikal ta chhunga Vawk thi hi islungdara pangale new Serchhip pathum man ni a islungdara Vawk thi te hi Vawk no te ni in Serchhip Vawk thi ero hi apuitling vek ani thung heti hian tun din hmuna Serchhip District-ah ASF len na hmuna Vawk thi chu somsari pariat atling to a islungdara somthum pakhat thi to in new Serchhip somni panga athi to a keituma Vawk pakwa thi to in shikai mu ani hnuwa thi bel an lom lova Thenzawl le chiatlanga paruk ve thi in van cheng te a Vawk pakhat athi to bokani tun hnaya chan hriat lo Vawk thi na Serchhip pian i venga Darkar somni palikal ta chung khan Vawk thi pakhat a om le boka he Vawk thi hi Vawk puitling ni in nat lok na nei lem lo thi ni a heti hian Serchhip pa chan hriat lo Vawk thi som zet a om to bokani Vawiin May ni somni pahnih sang ni somni pakhat hian khovel puma biodiversity day man nani a Thenzawl DFO Office-a thawk tu then khat te chuan he ni pual hian Vawiin khan thing triak an phun ani Biodiversity Day puala Thenzawl DFO Complex-a thingphun na huna Thenzawl DFO Margaret Lalram chani chuan biodiversity kan ti chuan khovel nungcha tin reng le omchi te tui omchi le borwa ko omchi zong a huam thei ti soin heng te hi hum hala ven hi mani theina turin kumtin me ni somni pahnia thupui sang nei man thin ani ti soya kumin hian we are part of the solution for nature ti chu thupuya mangin mizo tong chuan nang le ke hi harsatna sukyang tu kan ni thei ti na ani ber thu soya Mizoram hi biodiversity hotspot pali omzinga Indo-Burman region antia om kan ni ti soin kan state a hian nungcha tui omchi aquatic fauna le omchi terrestrial fauna le borua ko omchi avi fauna chi sang tam tak an oma he mai ba ka hian thing le mau flora tam tak kan nei bok heng kan rama nungcha zinga hian khovel mundang om ve lo tam tak an om thu soya chu shia in ram sang atangin zir chiang du researcher tam tak an lo lu thu le thiamna sang jok le mu chhuat thar nein degree thar ne na ho tam tak an om mek thu asoi Thenzawl DFO chuan hetiang tak ro hlu kan nei chung hian ke ni arama cheng te hian kan ro hlu nei chhun ramdang aya kan chun nun na kan chuan ve thei ber tur kan ram biodiversity hi kan ti chemek zel thung ti soin kan kapa kan hala kan kitthlu in kan va dar mek zela kan zawaya kan in ngai tua chian hun to tak zedani ati a Kumin-ah he ni thupui na soi angin mitin te hi harsatna sukyang tuwa kan tang thei ti soin chumi atan chuan he ni a hian kan du thlanna uluk taka manga harsatna kan to mek le kan la to thei sukyang turah du thlanna mang turin acha a kan ram dan puin fundamental duties min chhop chhuwa Sakapo to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures ti achuang ti po soin India khwale tui kan ni angin kan ti ngei tur kan dan puina soi hi zom tharila harsatna sukyang tu le asiam thatna thok tu ni itum thar chawang o ti in mipui te chu acha bokani State Level Special Investigation Team on Fire Outbreak le Serchhip District Level Committee on Fire Prevention member ba ka officials te chuan tun hnaya Serchhip District chhunga kang mei chuak sang chungchang nimin khan video conference mangin an soiho he soiho na hun hi Serchhip District Office Conference hall atanga lozom ni in SIT member te hian tun hnai Serchhip District chhunga ram kang lo chwa chan ni alangte district thunei tu te lamin ram kang an zui dan te ram kan chan le ati tu te man le shem chungchang te ram kang thel tura malak dan te le thilpoi mo dang an hriat du te zot fi in nakin zela ram kang le kang mei dang laka in ven a ta na rot na sang te soiho zui ani a SIT member te shia du ba ka thil chul dang om ang te an rot na te district officials lam te point an soi lang hlomani Kumin-ah hian Serchhip District-ah hun som pahnia ram ka nga oma heng zinga hana saber thing lian khwa le chevel phei chu mishing ta na thel mai thei ani lo wangin AIF helicopter manga thel ani he soiho na huna Serchhip atanga tel te hi additional DC lal mon sang ral te le SP Stephen lalrin omaten an hovani Nimin Khan Serchhip District-ah COVID-19 shikai mi somni pakhat zet mo chho an ni a Vawiin Khan shikai mi panga mo belle ni in state po na tanga na thok tura ron lut an ni thung
Nimina Serchhip District-ah COVID-19 shikai mo chhuat hi ke tum khwa mi pariat Thenzawl mi pariat Serchhip mi paruk le Serchhip le not van lai phai mi pakhat ve ni not van lai phai shikai pakhat hi ZMC laboratory RT-PCR manga sample en fi ani a midang zong hi rapid antigen test manga sample en fi an ni thung hriat thei china Vawiin Serchhip District-ah shikai mi paruk mo belle an oma heng zinga mi panga hi SGI company hnuai thawk turah Mizoram aron lut Serchhip lama in ni in midang pakhat hi not van lai phai mi ani thung Vawiin Serchhip District-ah COVID-19 shikai enkol mi paruk te chu an ma ni enkol na hmuna tanga chhuat tir an ni vele boka heng shikai enkol dam te hi nursing school CCC atangin mi panga le 4C Serchhip atangin mi pakhat te an ni heti hian Vawiin tlai darli thleng Serchhip District-ah shikai mo chhuat chu mi zanga somthum pali ni in an zinga mi zali somli pali te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi somriat pakwa lo amin shikai zinga nuna chan mi pakhat a om to bokani Serchhip District-ah bu fire on da tu truck pakhat khal tu chu COVID-19 shi kai ti mo chu ani avangin na thok tu engemaza chu in khung shanti ran ni Serchhip Supply Department ho tu te hne na changa thu kan don danin he truck hian tun ka ni lai ni khan Serchhip bu fai hi aron phur thlenga chalan te ti felani hnuwa islungdar kudama da turin kaltir le ngalani a nimin lama aizol thlen hnuwa inrin helna ane wangin lir thei khaltu hian COVID-19 test nein heta hian shi kai ti mo chu ani ta ani he lir thei khaltu hi Serchhip kudama achola wangle islungdara bu fai handa le ba ka amotora hian kudam enkol tu te an chuan chho boka wangin heng kudam pahnia thok tu te chu in khung sang turati ngalan ni Serchhip Supply Department ho tu te chuan tuna hian ration pek lai an zo fel to awangin in khung sana wang hian harsatna thleng lo tura an be sei thu an soibok Rural Development Minister Pulal Ruat ki machuan Nimin Khan District le RD Block sang sang thok tu te chu virtual meeting anei pui he meeting a hian district sang sang a harsatna an nei le malak chulna te ba ka rotna omte soi ho ani a district sang sang le RD block sang sang ten ni zain hlo na han kalpui dan thlir ho ni in MGNRVGS a me le John sang hi som ni pakhata tho dan tu le malak dan tur soi ho ani a MGNRVGS nuaya tui chepai na siam that le changkang le omzenei zo ka tui chepai kalpui dan tur po presentation ne na en ho le soi ho ni in state dang ti dan te zir ani bok minister chuan a cholang malak a du thu soin faina chungcha nga po mizo mipui ten masona tam tak kan nei zel te hi lom omati thu soibok district sang sanga ruahtui khol jal shakti abhiyan catch the rain poimo zia inzirtir na le malak dan report ngai thla kan ni a malaka chulna te le malak zel dan tur po soi ho ani boka MGNRVGS nuaya amrit mahot saf weekly activities India ramin independent amu champa voi somsari pangana den chena kungsang ni somni pani thlengkar khatzel malak na tur central sarkarin aron duan sang sanga RD department malak dan te soi ho ani bok heba ka hian RD department le department dang ten tho ho na an nei convergence nuaya malak na sang sang po he huna hian en hova soi ho ani a thei anga chaka malaka chul thu le ruwa manasiam ang angte a chul anga bo zui ngal char char angai thu at soyani he convergence a hian department sang sang telin chung zinga chuan PHE agriculture horticulture HNVT department tepo an telani Nimina Mizoram sample en fia sangli zathum somriat pariat atangin COVID-19 shikai zanhi somkwa pahni mu chwa le anni a hei hi ni khata shikai mu chwa tamber ni le in sample en fia atanga zazela paruk point paruk panga te chuan shi hi an kaya Mizoram shikai sing khat ai tam mu chwa anni ta ani Nimin Khan ZMC laboratory a sample sang ni zariat panga en fiani in shikai mi za somli pariat zet mo chho an ni a anzinga mi za somli panhei de chu shikai to nen in kom hnai na nei awanga in khong sang lai an ni a midang pathum chu tun hnaya state pon atang ron lut ni in negative certificate nei du wanga sample en fia mi panhei le ZMC thok mi pakhat te chuan shian kai ti mo chho ani bok heba ka hian Serchhip District atanga sample thona shikai pakhat mu ni in not van lai phai mi ani a District sang sanga chunat laboratory Nimin Khan sample za somriat pali en fiani in shikai pathum mu an ni a Siha District Champhai District le Serchhip District mi pakhat cheu mu ni in mi panni te hi state pon atang ron ho ni in mi pakhat hi shikai mu chwa to nen in kom hnai na nei ani thung
nimin khan rapid antigen test mangin Mizoram sample sang khat zathum somkwa pakwa enfia ni bokin shikai za somli pakhat mu anni a anzinga somkwa pathum te chu Thenzawl District-ah mi ni in saron venga shikai somni zet mu anni a Thenzawl shikai mu chwa zinga hian shikai na shiat lo le chui zui ngai somli pali zet an omani heng ba ka hian Serchhip District-ah shikai mi somni mu anni a Lunglei District-ah shikai som pakhat mu ni in anwai hian shikai na shiat lo anni a anzinga mi pakwa te chu Kamalanagar 2 mi anni Serchhip District-ah shikai mi paruk mu ni in Mami District-ah shikai mi panga mu anni boka Thenzawl District-ah shikai mi pathum mu ni in Thenzawl District-ah mi pahnih le Lunglei District-ah shikai pakhat mu anni bok heti hian Mizoram COVID-19 shikai mu chwa chu mi singkhat ai tam to in shikai mu chwa zong chu singkhat somni pali anni ta a ni zana shikai mi somsari pakhat enkol dama chwa ti ran ni ba ka voin khan mi za som pathum te enkol dam anni le boka heng te nen hian voin tlai dar nga thlenga Mizoram shikai enkol dam chu sang sari zaruk somthum pali anni to a hei hi shikai mu chu atanga chutin za somsari paruk point pahnih pakwa ani a tuna hian shikai enkol lai sang ni zathum somli pakhat an la om me kani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ani